Die Grand West Casino se ijskaatsbaan was Woensdagoggend 'n muurnes van bedrywigheid toe groot en klein aan 'n sneeuman-bou kompetisie deelgeneem het. Die jong span moes hul eie grafies saambring en bykomstighede om die sneeumanne wat hulle gebou het te versier. Die kompetisie is deel van die ijskaatsbaan se skoolvakansieprogram oor die Paastyd. Eerskomende Woensdag kan die jong span weer tussen 10:00 en 12:00 sneeumanne bou. Die koste beloop R5 per kind. What did you do here today? We built a snowman. Uh, Ice cream. And what is the snowman's name? Holly. Okay. And what did you use? We actually made it like a kind of a summer snowman. We used snorkels, glasses and sticks and a cap. And did you enjoy building the snowman? Yes, very much. Wat is julle besig hierso mee vandag? Wel, ons het inspirasie van my handsak afgekry. Dit is alles van my handsak af. En ons het almal baie harde poge in gesit en ons hande vries en ons alles net gevries so ja. Okay. Sê vir my, ja, wat is die sneeuman se naam? Sneeuman se naam. Clueless.
laat staan.